Vama mladima danas nije lako. Teže vam je nego što je bilo nama. Mi smo privilegirani u odnosu na vas jer mi barem imamo redovna primanja. Vi, naši mladi, ne možete doći do stana osim preko lihvarskih kredita koji vas čine robljom. Ne smijete usta otvoriti od ovih tajkuna koji su zauzeli poduzeća, jer ako nešto kažete dobit ćete otkaz. Vi ste beznadniji nego što smo mi ikad bili. Školujete se, a nemate šanse da se zaposlite. Plivate u dugovima i živite u društvu straha i licemjerja, društvu koje smo mi stvorili svojom šutnjom i pasivnošću. Mi smo zadužili i vas, i svoje unuke i svoje praunuke. Godine nisu važne, tako se barem uvijek kaže. Važno je to što sad u srcu nosiš svom, tajna je mladosti baš u tom.